salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Asmaul husna nas'alukal ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab burrazzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul bashirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukit. Terus apa? Tapi lupa. Ayo ulang. Nas'alukal ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul farul qaharul wahhab burrazzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul bashirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukit al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isu syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil munta'alul bar tawwabul muntakimul Rauful malikul mulki zul jalalil wal ikram al muqsitul al jami'ul
Ughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidus saburul lazi laisa kamislihi syai'un huwa sami'ul bashir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya, baca duha-duha ya, doa-duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Ya ba'du ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil wa bi kulli ma jabihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul semangat. Masudana kami wajah dengan kafe, kafe, karena
Terus. Yang dari depan pintu, yang kebunnya sapu, yang sedungai padamu, yang tinggal kau sholat lima waktu. Terus. Sungguh Sungguh indah menji taman kupu-kupu buat terbang tiap hari baca Al-Quran. Jangan lupa sholawatan, kafi, benar kafi, kesedera kafi, jeder kafi, ikwe kafi, kafana kafi, kaya kafi, alhamdulillah. Namanya dan cahaya serai indah, dan puasa sedekah, semoga selalu masuk surga. Saya teman-teman semua, saya jalan takwa, saya bingung dan Ali, hidupku kebahagiaan. Masya Allah, amin amin rabbal. Amin. Ayo sekarang bacaan sholat, ayo. Atau apa namanya? Takbir ihram ya, ayo teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi semangat. Ini wajatul hayyanil Fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ruku Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi Subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wa mil umasyita min syai'im ba'du. Sujud Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyat. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadil sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke ya. Apa yang belum? Udah semua dah. Udah. Ayo, Dede Zahra, ayo teman-teman ya. Ayo Dek, Anaba Dek. Ayo teman-teman baca Anaba. Mana Kak suratnya Kak? Mana bukunya mana? Waduh. Astagfirullahaladzim. Ambil itu. Ambil Dek, Dek, turun Dek. Sini Dek. Mau di sini apa di sini ngajinya? Mau di mana? Sini. Minum, ambil. Nah teman-teman ya, masya Allah, ini kameranya kayak miring ya, teman-teman. Ini perdana teman-teman ya. Ini nggak jadi nggak kemana nih? Iya. Ya teman-teman ya, ini perdana teman-teman, nyobain kameranya landscape ya teman-teman ya. Nyobain kamera landscape teman-teman. Ayo sini. Kita ngaji surah An-Naba ya teman-teman ya. Namanya apa tadi? Surah An-Naba. Namanya Nama apa? ini Landscape. landscape. Ya, Kalau landscape. yang kayak giniin Ya. giniin. Itu portrait. Portrait. Ya, ayo tuh, ini. Ini ya. Nyobain landscape teman-teman, enak gak kira-kira nih? Surah An-Naba teman-teman ya. Ntar YouTube-nya ntar gini kan? Iya, buat di TV itu maksudnya biar lebih friendly ya. Tapi ntar Ayo. Alhamdulillah. Ya teman-teman ya, Dede Zahra usia 4 tahun teman-teman. Usia 4 tahun tapi baca ntar surah kayak An-Naba. gini nggak, Bi? Enggak. Gini ya, gede. Iya. Ayo. Alhamdulillah ayo.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Amma yatasa'alun 'anil nabaiyyin allazi hum fihi mukhtalifun. Qala sayalamun summa qala sayalamun. Terus. Ana jaya ada Lajiba aurara kanakum aswa Ja'ana nama subata Ja'ana ibasa Ja'ana nama asya. Terus wabanaina, ayo fokus, tutup. Wabanaina kau sabang sirada Waj'alna siraja wahaja Wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja Yawzaiha bawa nabata Jannatin afafaina yawma fahikana mikata Yawma yumufahir suri fatatuna afajara Yadin sama fakana sabuwa Bagasira dijiba fakana sa'obah Inna jahannam kanat mirsada Ittaqina ma'aba Bicina fiha akoba Ayazukuna fiha Badawa Sawaba Ilahamima Gosako Jaza Abu Wifaka Innahum kanu Ayajuna Isaba Kazabu Bi'ayah Nika Yaza ayatina bi'aya Bi'ayah Gizaba Aku rasain asaina ujraba Nasukufan lidakum ina azaba Inna limuttaqina mafasaha Dajiwa naba wa kawaiba asoba Wa qasam lihaqa Ayasma'una fiha wa qawwaha kizaba Jaza'am min rabbika ta'ani saba Wa bisamawati wa diyam Inna la yamlikuna min kitaba Yamma yakun wa mala'iku fa'iqam wa yamanina wa maqasaba Lahika yamu'aka wa ja'attaqwa sa'yahi ma'aba Inna anzalna zabang wa ibayang ayang makan macada ada macada aku kayak coba kuntu turaba. Ayo, masya Allah. Anazia teman-teman ya. Ayo, alibata ayo. Oh, nah ini ya. Teman-teman ya, alibata teman-teman nih, Zahra teman-teman suaranya merdu. Nah, kencang ada suaranya. roti mama, ada roti saya. Iya. Roti susu. Roti bakar ya, masya Allah. Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alif bata sa jim ha kho da za ya shin sot dot ta za an fa qaf kaf mim nun wa ha mai fam za ya. Alif ba ta sa jim ha kho dal zal ra zai sin sot dot ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, itu dia, masya Allah. Sekarang Al-Fatihah teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman, masya Allah. Makasih teman-teman sudah like ya. Saya selalu berkah selalu teman-teman, masya Allah. Lanjut ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarril. Min syarril
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. 29. Pintar, Masya Allah. Ya, Qul. Qul. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Ayo. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, sana'um yadhhabu wa ma tuhu wa ma lahab. Ijdi hada min masad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'an nasrullah yufrat. Iza Ja'an ja. nasrullah yufrat. Aitana sayyiduna fi dinillahi akhraja. Fasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun. Antum abiduna. Wala antum. Ini belum. Izajah belum ya? Udah. Udah. Oh ya. Qul ya. Ayo. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya. A'budu ma ta'budun. Antum abiduna ma a'budu. Ana abidu ma batu ma antum abiduna ma a'budu. Akum yadin. Masya Allah. Bismillah. Iya dengan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kasaya bikana inna syani'aka wa abtar. Masya Allah. 33. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yukasibu bidin fadaika yadu yadi ayahudu ata amin miskin ayo misolim. Azina ma'am sholatihim sawna azina miwa'una ma'una ma'un. Masya Allah. 34. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li. Iya fikrosin iya fihim ala sita ya sawis Wassaif. wasoifa ya berdua bahasa baik raja minjo Alladzi at'amahum. minjo ila amalhum minkum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Anta kaifa fa'ahum kebiasa bifir am yada'aka yahum fitoti asalahin kayana babi kami bijari misi fayang kabis Faja'alahum. kasih makul. Ya, Masya Allah. 35. 35 pintar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Ayo iku ya mazariu maza'alazi sama amalahu wa addadah ya sabu anna malahu akharah ala ayum mazana fi hutama kama adwa kama hutama Allah ilmu qadata Qadatul lati. tayu afidah inna ha alim musadah fi amadin bumat Fi amadim. bumat dadah. Iya, sadaqallahul 36. azim. 36 pintar. Kalau teman-teman baca Iqra teman-teman ya, sudah jahat teman-teman ya. Masya Allah ya. Terima kasih sudah like teman-teman. Masya Allah, barakallah ya. Sehat selalu teman-teman. Dari Zahra baca Iqra 3 teman-teman, halaman 17 ya teman-teman. Bagi yang mau ikutan silakan ya, bareng-bareng dari Zahra nih teman-teman ya. Dari Zahra Iqra 3 halaman 17, usia 4 tahun teman-teman. Masya Allah ya, bareng-bareng teman-teman ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Semangat ya. Kai ku Hmm. bai u Hmm. qabidu Hmm. basitu Hmm. hari mu Hmm. azimu Izinnya agak panjang. Alzi.
alimu hafizu jaiu wa ilahi basoihi atiyati bakoti wafi'i wasi'i baisi majidi kibu majidu syahidu wakiu mu'idu mitu mumitu mukitu mujibu wasiyah wa isa sukala nawasi amalihi ibadihi bi ayati muta'ai. Adin apa nih? Ini mumitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Khaiku bai'u qabidu basitu haimu azimu hafizu jaliu wa ilahi basoihi atiyati bakoti wafi'i wasi'i baisi majidi wakibu majidu syahidu wakiu mu'idu mumitu mukitu mujibu wasiyah wa isa sukala nawasi amalihi ibadihi bi ayati muta'ai. Ya, makan nahlas Kak. Nahlas aja bareng-bareng Mami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqu bari'u qabidu basitu halimu azimu hafizu jalilu wa ilahi basarihi atiyati baqarati rafi'i wasi'i
wasi'i, ba'isi, ba'isi, majidi, majidi, raqibu, raqibu, majidu, majidu, syahidu, syahidu, wakilu, wakilu, mu'idu, mu'idu, mumitu, mumitu, muqitu, mukitu, mujibu, mujibu, rawasiya, wasiya, wa isa, Isa, sukara, karo, nawasi, nawasi, amalihi, amalihi, ibadihi, ibadihi, biayati, biayati, muta'ali. muta'ali, Masya Allah. Tes ini. Apaan tadi? umitu, Lagi? umitu, Nah ini mi ya, mim kasroh, mi ada ya matinya, mumitu. umitu, Iya, tu, tu, tu. tu, Iya gitu, mumitu. Nah, coba tesnya tes. Kan ada ini. Tes, bisa nggak? Coba tes. umati, Bisa. kawakibu, Masya Allah. wa musi, nah, Bisa. bimasaihi, Masya Allah. hamilati, Masya Allah. fakhashita, Masya Allah. maqaidu, Ih, Masya Allah. si, Sayu. sayu, si, bu, Ih, mantap. wa, Waya. wayai, suha, Masya Allah. sodikina, Masya Allah. maya, gizu, Masya Allah. gosiyati, Masya Allah. bigo, Biru. biguami, waya, wayu, mitu, fisoihi, Masya Allah. sarabila, sawa, sawa, suami, bikai, matihi, Ini. satajiduni, Masya Allah. fatusi, Masya Allah. fi suhufi, Masya Allah. wazadahuma, Masya Allah. ta'imi, Masya Allah. atihi, Masya Allah, hebat banget. Ih, keren banget. Terus. Masya Allah, hebat, Dedek. Lagi. So, pindah ya. Ini ya. Oke, pindah, coba hitung apa lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lembar lagi dari jarak Iqra 4, teman-teman. Masya Allah ya teman-teman ya. Masya Allah, semangat Dede ya. Masya Allah, tandain. Pindah dapat hadiah. Iya benar. Hadiahnya dari Abi ya. Masya Allah. Hadiahnya. Tandain ya. Hadiahnya. Apa hadiahnya? Frozen. Frozen. Sadaqallahul Frozen azim. make upan. Ilah, udah pesen aja. Ya, insya Allah. Semangat ya. Iya. Iya, insya Allah ya. Ya teman-teman ya, sekarang dari Zahra baca apa nih teman-teman, buku Umi ya, metode Umi jilid 2 teman-teman ya. Kuning. Warna kuning teman-teman ya. Warna kuning. Pindah. Mana Maren? Pindah. Nggak tandain dek. Abi yang tandain. Emang? Ini ya, udah belum ini? Coba tes. Bisa. Bisa. Haja
U. Hah? Hajaran. Iya. Jabaran. Mm-mm. Jurusan. Koma. Ron. Mm-mm. Komaun. Iya ya. Terus? Maradon. Futon. Syajaun. Syajaon. Geli. Geli. Iya. Terus? Saya tadi geli. Iya. Iya, ayo. Ayo, Amau. Amalan. Kuburan. Terus kubulan. Kubulan, bukan kuburan. Kubulan. Tapi itu Apa? beneran. Beneran? Bukan. Ini kubulan. Kubulan, bukan kuburan. Jadi jangan cadel lagian. Kubuan. Jadi begitu bacanya. Lagian orang kubulan jadi kubuan. Dede nih. Tawanya begitu, iseng ah. Ayo terus, Ayo, Hasadon. Benar. Ayo. Dan. Ajaban. Terus? Kan mobilnya itu Apa tuh? kempes bannya. Terus? Nah, jadi diganti jadi ban. Oh, ban, ini yang ajaban. Oh iya, jadi ban. Bagus. Terus ini iya. Bannya diganti baru. Baru. Iya. Buat mobil. Bau apa baru? Baru apa bau? Baru. Ayo. Ru. Iya, baru. Baru. Bau. Iya. Masih nggak bisa. Belum bisa, iya belum bisa apa-apa. Masih kecil. Udah apa? Dewasa. Udah dewasa. Iya. Udah besar ya, udah 5 tahun saya ya. Saya dapat Udah kerja. iPhone. iPhone ya. Iya ya. Ayo. Tadi ayo. mama jadi lebih tua. Bus tua, aduh, kumaha ieu, Saya kan kalau udah kerja saya jadi perempuan. Jadi perempuan, karena kayak perempuan, ini emang apaan? Dapat iPhone. Dapat iPhone, nah kerja Kayak usaha, gini. nabung, iya. Ayo, Saya bisa beli nabungan. Iya, beli tabungan, ayo. Huzuan. Terus. Syakon. Syaktolo. Syatoton. Hukuban. Ban lagi. Iya. Ban lagi. Sama ban ya. Ayo terus. Nafalon. Lagi sama. Sama ya Ron, iya. Iya sama Ron. Ayo terus. Malan. Lagi. Iya, lagi. Lan. Iya lan itu. Terus. Ini. Ini. Ru. Curan. Iya. Lagi. Iya, lagi. Aduh, kumaha yuk. Terus. Nahalon. Lagi. Iya. Terus. Jadalan. Iya, lagi. Terus. Ahadan. Dan. Agak panjang, ahadan gitu. Ahadan. Kan ada alifnya tuh. Syaloban. Nah, gitu. Iya. Terus ban lagi. Terus, Ini kayak ban nih. Iya, kayak ban. Kodion. Lagi. Terus. Iya, ini, terus ini.
syahidan. Iya. Tadi lupa baca bismillah, Dede. Bismillah dulu, yuk. Bismillah. Ayo. Ayo Mabi, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi. Iya, ayo. Hajaron. Panjangin ya. Jabalan. Jurusan. Qamaron. Maradon. Furuton. Syajaron. Amalan. Kubulan. Hasadan. Iya. Ini ayo. Kubulan. Ayo. Hasadan. Ayo. Ajaban. Huzuan. Syakaron. Syatoton. Hukuban. Nafaron. Amalan. Rusulan. Naharon. Jadalan. Ahadan. Syaraban. Qadiron. Syahidan. Nah, lagi. Sadaqallahul azim. Sekarang ayo, coba nyanyi dari Zahra, ayo. Meluahkan sholat, ayo. Ayo, diri. Ayo, coba diri tes. Diri, ayo sini. Ayo, gini. Ayo, 1, 2, mulai. Jangan duduk di depan pintu. Lihat kebu, ambil sapu. Hiasi hidung ibadahmu. Jangan tinggal ke sholat 5 waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Iya, hai baca Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahu kafi, Rabbuna kafi, Qasodana kafi, Majadana kafi, Ikuil kafi, Kafara kafi, Bayal kafi, Alhamdulillah. Namanya Nahla dan Jahra. Ihasmilah hai indah. Rajin puasa, hai sedekah. Semoga telah masuk surga. Marilah teman-teman semua. Ikatkan takwa. Saya guru Umi dan Abi. Semoga hidup terbahagia. Bagus. Hebat itu Zahra. Mantap. Lagi sini. Udah belum, Kak? Ini, ayo Anaziat, Dek. Meluahkan Zahra, Dek. Kakak belum sholat. Hah? Kakak belum sholat. Ini anunya mic-nya, Dek. Mic-nya, Kakak ngeprank Dede ya? Tapi Kakak ngeprank Mah? saya. Iya. Saya ngintip. Di prank ya, Kakak nih. Saya, mic-nya kasih Kakak, Dek. Tadi saya ngintip di sini. Nggak besar, dicari-cariin. Iya, ada Zahra makan halam mana nih? Iya. Udah bikin mic-nya. Udah. Aduh. Udah di Zahra ambil. Dek. Nah, teman-teman ya, kita baca surah An-Naziat teman-teman ya. Bareng Kakak Nahla teman-teman, usia 7 tahun teman-teman. Kelas 1 SD teman-teman ya. Kakak Nahla. Usia 7 tahun, kelas 1 SD teman-teman. Masya Allah, doakan teman-teman. Istiqomah. Ayo An-Naziat. Ini kan anu nih, malam Jumat yang bagus bacaannya. Terus itu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa nggak? Ayo. Cekek. Nah. Ayo. An-Naziat ya teman-teman ya. Bareng-bareng teman-teman. Masya Allah, berkah selalu teman-teman ya. Ayo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah teman-teman ya. Ini surah Abasa, ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu zikra amma man istagna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى قال إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة biaidi safarah kiramin baradah. minum. Masya Allah teman-teman, aus teman-teman nih empok ya, empok nahla aus minum. Dia kalau minum cepat langsung habis nih, buat langsung habis tuh. Aus teman-teman baru pulang lari tahfiz ya, akan nahla tahfiz belum minum kayaknya jadi aus. Dah habis beneran. Waduh, aus beneran ternyata ya. Masya Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Biaidi safarah. 15. Ya. Biaidi safarah. Kiramin murarah. Qutila insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah.
min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu fa'aqbara summa iza syaa'a ansara qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami Ila panjang lahnya. Ila ta'ami. anna sababna ma asabba summa saqaqna arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa innabahu wa qadba wa zaituna wa nakla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah teman-teman ya, barakallah ya. Lanjut surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 17. Iza syamsu, ya ayo. Ya, mantap. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utirat wa izal ruhusu usyirat wa izal biharu sujirat wa izal nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa izal sufun sirat wa izal sama'u kusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal laili iza as'as was-subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda jil arsy makin muta'in sama amin ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tashabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyasakim wa ma tasyauna illa ada tasdidnya. illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah teman-teman ya, semangat teman-teman. Lanjut ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Infitar teman-teman. Ayo. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat Wa izal jibal wa izal biharu fujirat wa izal quburu bu'syirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak qala bal tukadzibu nabiddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah Al-Mutaffifin teman-teman bareng-barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ayo.
wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wama yukazzibu bihi illa kullu mutadin asin. Iza tutla alaihi ayatuna qala ulang. Iza tutla alaihi ayatuna qala. Ayo. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Qala inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhum min tasnim aynahu yasru bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun fa iza marru bihim yataghamazun fa qalabu ila ahlihim qalabu fakihin fa iza ra'awhum qalu inna haula illa dallun wa ma arsilu alaihim hafizin fa yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun alal araiki yanzurun asuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, barakallah. Ini surah apa? Sikok. Al-Insyiqaq teman-teman, Masya Allah ya, barakallah. Lanjut ya, bareng-bareng teman. Bareng-bareng teman-teman ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu ulang maaf. Iya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ulang. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna yahur. Ayo. Innahu zanna yahur. Innahu zanna yahur.
Bala. Inna rabbahu kana bihi basir. Bala. Ya basyira. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun wa za quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ulang. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Tadi surah Al-Buruj. Al-Buruj. Masya Allah, Al-Buruj teman-teman ya. Ya bareng-bareng. Al-A'la itu namanya. Al-A'la. Bukan Al-Al. Masa Al-Al. Al-A'la. Al-A'la itu bacaannya. Ayo, Al-Buruj teman-teman ya, bareng-bareng ayo. Bismillah. Ada yang itu komen. Hai, halo tuh. Halo kakak, Masya Allah. Oh iya. Halo ya. Ayo teman-teman bareng-bareng baca ya. Ayo kak. Surah Al-Buruj teman-teman. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud. Iz hum alaiha Qu'ud. Udah. Terus gitu doang. Tuh kakak Erita tuh. Halo kakak Erita Zahira, ini kakak Zahira yang waktu itu. Oh iya kak, Masya Allah. Kakak Zahira tuh. Halo kakak Erita. Kakak Erita udah ngaji belum kak? Kakak Erita Zahira. Halo, dia pemalu ya kak Erita ya. Iya, ambil kronya kak. Ya kak Erita, Masya Allah. Iya. Kakak Zahra mana? Udah, Masya Allah, udah ngaji kakak Erita tuh. Iya, kakak Erita Zahira. Iya. Iya, kakak Erita noh. Udah. Halo kakak Erita. Abi. Halo, hai. Abi. Hah? Saya tuh Iklannya, sampai iya. sini. Iya. Nggak Hai, langsung kakak Erita, Masya Allah. Iya, istirahat. Iya, shadaqallahul azim. Pinter. Tama. Ikra teman-teman ya. Ayo kakak Erita. Kali jilid enggak. Iya, ini. Kan jilid. Ya. Iya. Aduh kaget tapi di prank. Nggak ada nih. Habis kali apaan? Oh. Naon ya? Bener. Nggak ada. Ini. Nah, halaman apa kabarin kak? Ini kayak halaman 14 ya? 14. Hah? 14 ya teman-teman ya. Teman-teman, kayak Rita Zahira. Naon. Halaman 14 teman-teman ya, kelas 6 ya. Ayo kayak Rita ya. Ayo kak. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Itu kelas berapa? Yang ini. Yang ini kelas 1 kak. Akan Nahla ya. Aku SD, jadi Zahra belum sekolah. Jadi Zahra masih 4 tahun kak. Tapi ada tukang bakso. Iya. Di TK-nya ya. Belum TK tapi akan Nahla, akan ada Zahranya. Ayo. Teman-teman, ayo kakak Erita ngaji dulu ya akan Nahlanya ya kak ya. Ayo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya, ini kan ju tuh. Makanya dia kakak udah ini pindah yang tak sama sa. Udah pindah. Iya kan? Iya, ayo baca. Bingung tadi. Lupa ya kak ya. Lupa. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lupa. Kali ini 3 bentuknya. Iya. Lupa lagi. Ayo, mulai. Aduh. Ayo. Ini kan atas dulu. Numat kolila Kolilang. Ini kelas 1 kak ini. Kan akhlak kelas 1 SD. Iya. Nah, Kak Zahira kemarin Kak Erita kelas 3 ya kak ya? Kelas 3 kemarin ya kalau nggak salah ya kakak ya? Ayo, 3 SD, ayo. Numat kolilang summa nadtarruhum ila azabin goliz. Iya betul. Abi, Terus kata 3. ini digabung. Apa yang digabung? Emang Bisa sama ngomong mangalan. oh iya. Bisa. Min ju'u tuh, ju'u wa man ja'a musil janafa. Kalau gabung ju'u tanwin ketemu wawu ya digunakan sambung ju'u wa man ja'a. Hah? Tapi nggak ada wow. Ju'u. Ini kan idgham ini idgham. Nggak apa-apa, nggak usah digabung, nggak apa-apa. Min ju' gitu. Boleh. Min ju' wa man ja'a Terus. musin. Musin tuh jim tuh. Berarti kalau ketemu jim didengung samarkan ya. Musin janafa gitu. Musin janafa. At-tauratu wa Wal il kan jim lagi apa tuh. sih nah? Masak mie itu hidupin mie, esopennya mie. Nyala nggak esopennya? At-tauratu wal injil. Ayo. At-tauratu wal injil. Terus. Innal abrara lafi na'im. Terus apa-apa aman. Terus enak malah, jadi seger. Nggak ngantuk nih. Gitu. Empok. Wataro, ayo. Wataro. Wataro kulla ummat ting jasiyah. Terus kullu ummat ting tud'a ila kitabiha wa nadainahu min janibit turil aimani wa rabnahu najiya. Terus 4 iya. Du. Ya, du. Berarti kalau temu du, dal ini berarti samarkan sama ya. Ayo, lemati atau tanwin. Iya, teman. Mil, ayo, semangat. Biar lagi, ayo. Mil, ayo. Min duniha.
Sid. Sidratil muntaha. Udah gerah ya. Terus lanjut. Wafi, ambil cepat ya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Iya, terus. Balahum mau'idul yajidu Panjang dunya. Dunihi Mau ila. Iya, jangan bukan ain, bukan i. Ya, lagi. Makan lagi ya, beramin. Ya, bismillah. Ayo. Cepat biar pelan. Ayo. Numat. Ayo. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila azabin ghaliz. Bagus. 3. Iya. Ju. Min ju. Ju-nya panjang. Ju. Min. Ayo. Min ju. Ju. Min ju. Ayo. Min. Ayo. Minum. Habis, udah jangan diminum. Ayo. Min ju. Ayo. Ambil cepat. Abang cepat ambil. Ya teman-teman ya, ada yang aus teman-teman ya. Kayak Rita, minum kayak Rita Zahira, Masya Allah. Oh, aku yang tua ya, ini yang tua saya bukan Kak. Yang tua saya. yang tua saya Kak, bukan Nahla. Ya, saya umurnya tua Kak, udah tiga berapa ya? Ya, 30-an lebih lah ya, dikit. Masya Allah. 37. Iya. 37 ya, Masya Allah 37. Kok tahu aja anak saya ya? Ya, Kanahla usianya 7 tahun Kak, Kanahla 7 tahun. Abi kan 37. Abi 37, terus? Nah, saya 7. Iya ya. Berarti beda sama Abi 30 tahun dong. Ayo cepat sini. Ayo ada malam. Abi mau ngaji Abi. Ayo teman-teman ya, kita lanjut. Jam berapa? Udah jam 8. Ya, kurang dikit. Ayo. Jam 8, jam 9. Iya. Ayo, udah mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Numatti'uhum. Ayo, numat. Numat. Iya, ayo. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila azabin ghaliz. 3. Ju. Min ju. Ayo. Nah gitu dah boleh. Terus. Ayo. Wa manja. Terus. Musing jarfa. Terus. At-Taurat. Iya benar. Terus. Takutnya sama. Iya, At-Tauratu wa Injil. Takutnya sama kayak gini. Oh iya. Terus, jangan takut. Aman. Terus Kayak sama. Mm-mm. Inna
abrar lafi naim. Terus. Ini ada di apa sih? Terus ya. Watara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Terus. Dainahu min janibit turil aimani wa Rabbana hun najiya. Terus 4. Du. Ya. Tadi kayak ada suara sliding di Iya, sini. iya. Aman. Ayo. Min duniha. Itu tandanya. Terus. Pengang. Ayo. Indah. Ayo. Indah sidratil muntaha. Itu tandanya lapar. Oh iya, terus lagi. Wafi. Iya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Yuqinun. Gitu. Terus. Dal. Balahum mau'idul lail. Ya. Ya Pendek. Layajidu. layajidu min dunihi ila. Iya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dengarkan, perhatikan, ikutin. Numatti'uhum qalilan summa nadarruhum ila adabin ghaliz. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Tutup. Numatti'uhum qalilan summa nadarruhum ila azabin ghaliz. Maka jangan bongkok, tegak. Terus jadi nenek. Ayo, 3. Ju. Jangan bongkok, tegak. Ju. Ya gitu ya. Ju. Ju Min ju. Wa man jaa. Musin janafa. Ayo fokus. At-Tauratu wal Injil. At-Tauratu wal Injil. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa tara kulla ummatin jasiyah.
tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Ya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. 4 du min duniha. Apa sih? Ayo baca doang kok. Santai aja. Ayo. Dikit lagi. Min duniha. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Habis suaranya. Wa fi. Ayo. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Bisa Kak, panjang suaranya. Ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Bisa Bi. Terus. Ballahum mau'idul Yajidu yajidu min dunihi mau'ila. Apa? Mau'ila jangan angin, itu hamzah ya. Masya Allah teman-teman. Shadaqallahul azim. Tandain aja biar aku nggak lupa. Shadaqallahul azim. Cium. Ya teman-temannya, Masya Allah teman-teman. Terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Berhubung udah lapar teman-teman katanya ya. Kita langsung tutup saja ya. Mau nyanyi sholatan nggak? Hah? Apa Besok tuh? aja. Besok aja. Oke ya. Ayo teman-teman ya, tutup ya teman-teman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimah salaha min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Abinya gimana? Iya itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Begitu. Sallallahu bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimah salah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu ini cemana pula ini, bapakmu dibikin seperti tukang jengkol. Kacau. Oke teman-teman, Masya Allah teman-teman ya, terima kasih sudah bergabung ya teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, sudah like dan sudah komen-komen ya semuanya. Barakallah ya teman-teman ya. Pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama ya teman-teman ya. Dadah teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dari ucapan, dari tingkah laku, dari semua ya teman-teman ya. Mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di hari esok di jam sama teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe.